Pozdrav svima, ovo danas što snimam, ne znam da li je neka reportaža ili vlog, nije ni bitno, ne mora biti ni jedno, ali eto, danas ću da vam pokažem kako izgleda jedan dan kada se tjeraju ovce iz sela u planinu na ispašu. Ja nisam to radio skoro 15 godina, ali evo, danas ću od strica Slavka ovce tjerati u planinu, malo da se napasu, pa ću pravo da zabilježim malo neke te momente. Nadam se da će nekome biti zanimljivo to da pogleda. Trenutno je 6 sati, pa idem da se pripremim i polako put planine. Dobro jutro. Ale. Sedam sati, mi smo krenuli polako ka planini. Ovce ne znaju put, pa malo ih teže usmjeravam, a i paše se malo od kera. Uglavnom idemo polako, negdje ne žurimo pa. Sada stižemo na Šamanovu vodu koja se nalazi na otprilike pola puta i tu je neizostavan predah i odmor. Beli, sad je red i na nas da pijemo vode, a? Garane, se ti umorio? Vidjet ćemo polako, najzadnji. Evo, izašli smo u planinu, tačnije ovdje na Korta, odnosno mjesto koje se zove Korta, nema više tu ni Korta ni česme, ostaje još potočić. Izašli smo iz sela za nekih 45 minuta otprilike, što je dobro prolazno vrijeme s obzirom da ovce ne poznaju put, a nemamo ni kondicije baš. Idemo sada u Doca da se napasu ovce dok je još hladovno. Evo nas u Docima, konačno. Ovaj donji dio je pokošan, gornji dio nije, a neće se ni kositi. Tako nek pasu ovu do danas. Gore vidimo pliješ, stijene, kolibe, Slavkove i to je to. Ja nisam jedini čoban danas u planini. Evo je Drago Peršić je istjerao krave. Tu su negdje i ovce. Zaboravio sam da pokažem da sam ponio ovu
pletenu torbu koju su čobani nekad nosili. Mislim da sam i ja nosio par puta dok sam čuvao u planini. A čuvao sam nekad prije sa djedom Sajkom Pavlovićem, pa smo miješali ovce i zajedno čuvali. On je bio stariji, pa mi je bio neka vrsta sigurnosti, ja sam bio mlađi, pa sam mogao da vratim ovce. A ovdje po planini su čuvali još Lijepa Kovač, Đorđe Peršić, Spasa Pavlović, oni su zajedno čuvali ovce. Zaista je nekad bilo bučno i lijepo u planini. Ono što ja pamtim, a što pamte ovi prije mene, bilo je još mnogo življe i dinamičnije. Evo ovce ovdje planduju, a sjećam se ovdje gore iznad koliba na dugim njivama, ima tu jedna velika voćka i u hladovini tu 12 sati se pila kafa, sjećam se. Tetka Lijepa je imala mali tranzistor, slušale su se vijesti, tu bi ja nekad došao, gdje Đorđe voli da pije baš slatku kafu i da ima neku gurabiju uz kafu, pričalo se. Spasa bi često trknula da pomogne nešto oko sjena, Lijepa bi išla da vidi da li ima vrgnja i da pomogne, tako. Bilo je lijepo nekad. Dan je završen i vrijeme je za povratak u selo. Aha, ha dole, dole, ha, aha.